Napanan na nga tama tayo sekretarya ko ta. Sek Marga, o arsang nakalagip ka, nalipatam san nga siya kun iti kapitana iti barangay nagsuswang. Ay sorry, Kapitana Marga Gayam, nalipatak mo tin kapitana. Anya ti mayam ditoy, han mo kunaan nga dati ipasumon mo. Awan, kapitana, umayala ko maagsingir. Agsingir? Uwan, tay utang pala ti barangay, idi nga inalapay lang ni Kapitana Mistika, idi panawon na. Ay sorry arsang ta, madinak nga agbayad iti utang iti naglabas nga administrasyon dagiti tintindaan dita. Apay gamin ta madi ka nagsingir idi bago tumalaw ni Kapitana Mistika. Jack mo gamin napakpakadaan idit ipapanaw na kapitana. Kaasi ka mo arsang, mano ka di ayat ti utang na ta bayadak manlatan no nagpiyam ila ti barangay hamot siguro nga dakes ay nga bayadak latan iti nakautangan iti naglabas ka administrasyon. Thank you Kapitana Marga, hanak talaga nga nagtudwa nga sikat imbutos ko nga kapitana iti naglabas nga eleksyon. Hanak ko nyaw tuutun pay si kaarsang, mano ka di amin iti utang ti barangay iti administrasyon ni Kapitana Mistika. Basit lang kapitana, mga 10,000 lang. Sige, bayadan ko 10,000 lagayam. Basta nagpiat ti barangay, ke bayadan milatan. Anya ka di dagita ngayon utang na idiaya. Tinala na kapitana ke napkin, sigarilyo ni Bogart, arak ni Bogart, sidaan ni Bogart, kinmerienda ni Bogart. Aguray ka man, apay ta puro Bogart kada napkin mo ti inut utang dagayam idi. Aguray ka kapitana, dapay dito ti dadom, kondom pay gayam ni Bogart. Ana, uray kondom, aglako kan? Kinapit kasta, kun kondom magadanap-nap din nalala da kada merienda ka, dararak kada sigarilyo maditan. Kuna mano nagpiya iti barangay, iti inut utang datatindaan mo. Daka mo mang kapitana no apay dagito tinalala da basta bayadan nyo latagarudan ang kapitana. Ay haanon, nagbabawi ako ing kalatasingirin ni Kapitana Mistika. Ha? Pagkamkamatak ngay kinya nagarudatan kapitana nagabrod ka no isunan. I-message mo suna wino tawagam. Kapitana, madi sumungsumbat iti tawag ko ka na madi agsisin dagiti chat ko. Pasensya kan arsang. No nagpiya iti barangay dagita inutang da bayadak ng dagita pansarili da. Pasensya ka latan. Kapitana. Pasensya ka talagang arsang tamadik na talaga bayadan. Sige, ado pa'y ubraag amumutan busy ak. Kasano ak garudod ngay tatan, Diyos ko. Nagdakal mga lugi ko.